Ka model nong Israel arpunyo snem kerta ka nam Mazal ben David. Kabala syaksiat nakibenta ka kejat bat sengkai. Kalau ong bakalahap ban syulek menlek kum bayap hadoar kenta hapdeng kamet yap hadin ba usamla jongka ula syaksiat yap. Wat hapdeng ka jing mi snam ka bajur na ka jing syaksiat henrei kani ka model kelas ngabjar ban yok laik im. Lak ban kedeu bakini kisijur kilawan poi syakani ka tamasa Subarnova festival hakapor riu sedang menstep hakah nyau tarik urisau. Baladep hadin ba kilayok sengau kensan ya kejing betai ka bejam. Ngilakiu hapok kakali ban pet kerat no henrei kilakhang ya kalenti bat kalapenlong yangi bangin om yok lat unong pahara ulawan mare bat perta pet yap yala kajing im. Kilat Herkuli napang kat Syabadon ong ka Ben David. Kila yori hapok kajakat he nyut kabahe harengkat kat saungut ki weipat na kabentalai kenta hadin baki riuking atiar kila lap yaki bat siet yap yo usamla jongka na ki benta ka syadem. Kat ba maka kala syaksiat na ka benta jong ka kejat bat sengkai kalau ong syuk-syuk. Kila kerkut yangi bat kila beteng banter kuli klem sange ngalayok sengau bakawe ka kentei kala lenyar. Bat ka ong sengau bahawat patan yanga i yanga marway henrei kila ra borno yaka. Kila le yaki kam boman persya yaka ngila fun syala ki jong ki bahaying hasem bat ki para lok para jor lengba ki mobile phone da kabayat hu yaka jaka bangidon bat pan jingyarap ong syuk-syuk kani kalong kemi. Kani ka model kala beteng ban syong hajuk bat sengap jar wat hapdeng kejing mensau na kaliang kinong thombor kila nang tharai bakalayap bat hiak hapdeng ki met yam. Kalau ong balek se kumba saungut napdeng ki khat nriungut ki bari hapok kane ka jaka the nyut kila yok laik im. Hadin lalap din no yaki da ka jingwan poi kisipai ka Israel kila yalam no yaka sya ka jaka ka basyngain bat ai jing sumar. Da ki hajar ngut ki briu ki babun na ki kena samla kilawan tu syaka kam tamasa ka badon ru ka jaka paikmat ka baningkong jong ki le no na ka benta ban le yaka kam thombor hadin bakile no ka Hamas kilarung syaki benta kaput ke Israel banle ya ka kam thombor ka bashir khaitam hadin bun pausnem menta.